Busovača smještena u srcu Srednje Bosne, već stoljećima je raskrsnica puteva, susretište kultura i mjesto koje povezuje ljude. Ovdje se među blagim brdima i zelenim dolinama sastaju mirni tokovi rijeka i ritam gradskog života. Ovo je grad otvorenog srca, bez kapija i zidova, gdje putnici iz raznih pravaca uvijek nalaze dobrodošlicu. Ljudi različitih vjera, zanimanja i porijekla ovdje su stoljećima živjeli jedni pored drugih, ostavljajući trag u izgledu grada, njegovim običajima i svakodnevnom životu. Svake godine 16. augusta Busovač obilježava Dan općine. To nije samo datum na kalendaru, već trenutak kada se sumiraju rezultati, obilježavaju postignuća i iznova postavljaju ciljevi. Od prošlog do ovog rođendana grad je prešao dug put, od infrastrukturnih radova preko uređenja javnih prostora do projekata koji mijenjaju svakodnevnicu. Poštovane sugrađanke i sugrađani, dame i gospodo, stanovnici općine Busovača, dragi busovljaci, svi vi koji živite u Busovači i ma gdje drugo, a Busovača je vaša, Busovača je naša, ja vam želim u svoje ime i u ime općinske administracije čestitati današnji dan, Dan općine Busovača. To je 16. august, kad se Busovača prvi put spominje u pisanim dokumentima i jednostavno to pokazuje koliki imamo kontinuitet, koliko imamo godina, koliko smo ozbiljni, koliko smo, da ne kažem, stari i tako dalje. To je naša Busovača. Radimo na poboljšanju infrastrukture, što je najvažnije za sve sugrađane, sa sve one koji žive u Busovači i koji prolaze kroz Busovaču. To je uglavnom putna infrastruktura, to je vodovod, to je kanalizacija i sve ostalo što spada u infrastrukturu. Kad bi ja sad to nabrajao pojedinačno, ostali bi dugo i sigurno bi uvijek nešto zaboravio. Međutim, to vi koji ste ovdje, koji doživljavate, vidite svakodnevno šta smo radili i mislim da smo dosta toga uradili. Naravno, neko bi uradio i više, međutim, Boga mi, neko bi uradio i manje nego što smo mi uradili. S obzirom na ono čime raspolažemo, smatram da možemo biti zadovoljni da smo uradili solidno. Pored infrastrukture, naravno, život nije samo infrastruktura, život zahtijeva i nešto drugo. Ima tu i kulturnog, sportskog i nekog drugog života. Šta se je dešavalo, između ostalo kulturni događaj, da ih sad ne nabrajam redom, pa sportski događaj. Evo recimo, ja bi to mogao nazvat nekakvo busovačko ljeto. To je već postala tradicija. Imamo između ostalog 7. i 8. mjesec, kad je to nekad bila najmrtvija sezona, da je tako nazovem, period kad se najmanje toga dešavalo u Busovač, mi smo to pretvorili u jedan najživlji dio. Ja ću samo reći da su tu između ostalog 3 malo nogometna turnira i da je, evo, ovo sad što imamo, što je u organizaciji amfiteatra, što je u organizaciji ribara i tako dalje, nešto što Busovaču svrstava u jedan od življih gradova, gradića našeg okruženja. Ove sve događaje pratilo, nećete vjerovati, najmanje 30.000 ljudi. Ljudi koji se ponavljaju u tim događajima, najmanje 30.000 ljudi. To se najbolje vidi između ostalog i po broju prodatih ulaznica na ovim turnirima. Pored kulture, izdvajamo za sport. Naši sportski klubovi i pojedinci su prepoznatljivi i osvojili su dosta značajnih priznanja i nagrada, ali to je manje bitno. Važno je masovnost. Između ostalog, ljudi se bave sportom, mi im omogućavamo uslove i to je nešto što je cilj sporta prevashodniji, a sve ostalo rezultat je, da tako kažem, manje bitan. Ali i to dođe do izražaja ako se dobro radi. Kad su mladi u pitanju, naravno tu dolazi u obzir pomaganja na sve moguće druge načine, stipendije i tako dalje. Uradili smo puno u prošloj godini, ali isto tako smo pripremili teren za narednu godinu da uradimo puno toga. Ne samo narednu godinu, nego narednih godina. Kupili smo između ostalog nekih 50-ak duluma zemlje od kad ja sjedim ovdje kao načelnik. Nije to promocija mene, nego samo kažem da smo kupili 50 duluma zemlje bez kojih ja sad ne znam šta bi, kako bi funkcionirali. Između ostalog u Medijapanu znamo šta je dole smješteno i tako dalje, ali od prošle godine do ove godine kupili smo 2 lokacije za izgradnju doma zdravlja. Što kažem 2 lokacije? Kupili smo 2 lokacije zato što smo kupili jednu od 1800 kvadrata i mi smo imali tamo nekih 700 kvadrata svoje zemlje uz to na 2,5 duluma mi smo mogli napraviti jedan dobar dom zdravlja. Ali
ukazala nam se prilika i mi ćemo to ostaviti za izgradnju nečeg drugog, ali kupili smo zemlju i izgradit ćemo dom zdravlja, ako Bog da, u narednim godinama na površini od 4.500 kvadratnih metara. To će biti za narednih ne 100-200 godina, nego i više prostor koji će biti značajan za sve ljude koji žive u Busovači. Na jednom lijepom mjestu imat ćemo jedan dobar, modern dom zdravlja. Ove godine imamo obezbeđena sredstva, mogli da napravimo otprilike 2 sprata, možda i 3 tog doma zdravlja. Imamo obezbeđen dio sredstava i samim tim, pored naših budžetskih sredstava koja smo izdvojili, želim se zahvaliti prije svega vladi Srednjobosanskog kantona, premijeru, ministrima i naravno našoj ministrici koja je u toj vladi, koji su nam dali značajnu finansijsku podršku. Još jednom zahvalnost, ali isto tako i obećanje da će nam pomoći u narednom periodu. Isto tako i Federalno ministarstvo zdravstva i federalnoj vladi, znači svima hvala na tome. Imamo namjeru još puno toga raditi. Sa OSC-om smo u fazi izgradnje projektne dokumentacije za izgradnju Doma kulture za mlade na mjestu vatrogasnog doma. OSC će isto tako pokušati na sve moguće načine da obezbedi donatore koji će nam pomoći u izgradnju. Naravno, općina mora raditi to svojim sredstvima, ali sve je dobro što više sa strane dobijemo tih sredstava jer ćemo moći, da tako kažem, više toga napraviti, više toga uraditi. Imamo mi još toga što je u planu. Vidjet ćete kako se Busovača razvija, prave se tu i nove zgrade, otvaraju se nove firme. Da tako kažem, preselit ćemo jedan dio značajnih aktivnosti u dio općine, dio grada, tamo gdje do sad nije bilo nikakvih aktivnosti. Raširit ćemo to. To je sve nešto što će nam značiti puno u budućnosti. Ja neću biti ovdje, ali će to biti neko drugi ko će nastaviti. Isto što sam i ja došao na nešto što nije bilo početak i ja sam nastavio što je neko prethodno radio. Znači imamo neki kontinuitet i to je najvažnije u svemu tome. Vi u naredne 2-3 godine nećete Busovaču, da kažem, moći prepoznat ako mi mognemo doći do izražaja, jer to sve ne zavisi od nas, od općinske administracije. Mi da bi uradili neku ulicu, mi prethodno moramo uraditi ono što se ne vidi, ono što je ispod zemlje, a to je vodovod i kanalizacija i ostala infrastruktura. Znate, vi morate da bi nešto asfaltirali, da bi uredili, da bi vi to napravili kako treba, a ispod vam dole pukne azbestna cijev za godinu dana ili za mjesec dana i tako. Prvo moramo to promijeniti. Vjerujte da je sad to urađeno, mi bi najmanje još 2-3 ulice dotirali ovako ko smo dotirali u ispred općine. Nemamo nekih sredstava, nismo mi bogata općina, ali bi to obezbijedili na neki način. Ovo što radimo i što imamo malo sredstava, više nego što smo nekad imali, nismo u nekim dugovima, to je zbog toga što smo maksimalno napravili racionalnu administraciju. Kad kažem racionalnu administraciju, 40 nas dvoje radi u ovoj općini. Znači 42 s predsjednikom vijeća i sa mnom skupa. Nema ni jedne općine da ima manju administraciju nego što smo mi, a da ima otprilike ovoliki broj stanovnika. I nemamo namjeru to povećavati. Izuzev ono kad moramo, kad neko ode u penziju i tako dalje. A za te plate pravimo nešto o čemu smo malo prije pričali. Znači jednostavno imamo radni ambijent i to nije najbolje. Ono još može bolje. Uvijek može bolje. Ali nemojte misliti da smo toliko loši, ali Boga mi da bi bili bolji trebate nam i vi pomoći. Drage Busovke i Busovljaci, sve vas srdačno pozdravljam u ime Općinskog vijeća Busovača i svoje osobno ime. Nakon izbora koji su se desili u listopadu 2024. godine, Općinsko vijeće je konstituirano u prosincu 2024. godine. Nakon toga je do dana današnjeg održano je 8 redovitih sjednica. Ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim kolegama i kolegicama vijećnicima na dobroj suradnji i na konstruktivnom radu. Iz toga se može zaključiti da smo kroz raspravljanje, kroz niz točaka koje smo raspravljali, u većini slučajeva odluke donosili jednoglasno. Istaknuo bi posebno dobru suradnju između Općinskog vijeća, načelnika i službi općinskih, gdje se kroz određene inicijative Općinskog vijeća implementirali niz projekata, kapitalnih projekata koji su značajni za našu općinu i posebno za naše građane, naše općine. Jedan od ključnih projekata ili investicija koje se u našoj općini u proteklom periodu desila je kupovina zemljišta za novu zgradu Doma zdravlja. To je jedan generacijski projekat koji će doprinijeti boljitku naše općine.
Istaknuo bi kroz rad općinskog vijeća da smo poboljšali uvjete u našim mjesnim zajednicama, infrastrukturu, posebno bi naglasio infrastrukturu koja je u zadnje vrijeme sve vidljiviji napredak i što to čini naše građane zadovoljnijim i našu politiku koju provodimo u općini Busovača, da kažem da smo je podigli na jedan viši nivo. Ovom priliku bi iskoristio da pozovem sve ljude dobre volje koji žele da uđu u Busovaču, da investiraju i da pravimo novi ambijent i novu atmosferu koja će našu Busovaču učiniti još ljepšom i boljom. Plato i parking kod zgrade općine dobili su novi izgled. Postavljen je asfalt, uređeni su trotoari, zelene površine, postavljene klupe i kante za otpad. Fontana sa živopisnim lazovima vode brzo je postala simbol okupljanja, posebno u vrućim ljetnim danima. Uklanjanjem starih drvenih garaža iza općinske zgrade otvoren je prostor za nove, modernije sadržaje. Gradski park obnovljen i oplemenjen, sada je svakodnevno odredište za porodične šetnje, igru djece i susrete prijatelja. Prometnice i pristupne ceste, povezanost koja se osjeti. U protekloj godini asfaltirane su i rekonstruisane brojne ulice i lokalni putevi, Merdani Katići, Podstijena, Gornje Bare, Tisovačka cesta, Šuplja Bukva, Busovačka planina, Mihaljevići, Hozanovići i Turići. Posebnu vrijednost ima sanacija klizišta u Merdanima, čime je osigurana sigurnost i nesmetan saobraćaj. Proširen je most na rijeci Ivančici, a novi asfalt postavljen je i na putnim pravcima koji vode prema sportsko-rekreacionim centrima Pridolci i Busovačka planina, te prema naselju Carica i lokalnom katoličkom groblju. Općina Busovača nastavlja sa aktivnostima vezanim za rekonstrukciju i izgradnju budućih regionalnih puteva. Visoko Lugovi Kaćuni, Fojnica i Busovača Bare Vitez, a ostaje i dio projekta brza cesta Lašva, Nević Polje, Travnik i Jajce. Istovremeno modernizacija javne rasvjete omogućila je sigurniji saobraćaj i ljepši noćni izgled brojnih naselja. Razvoj grada ne ogleda se samo u cestama. Izgrađeni su novi rezervoari za vodu u Buseljima, Merdanima i Carici, a u Hrasnu je rekonstruisana vodovodna mreža. Nabavljene su vodovodne i kanalizacione cijevi, te materijal za sanaciju i održavanje puteva i infrastrukture. Ovi projekti, iako na izgled neupadljivi, direktno utiču na kvalitet života i svakodnevnu udobnost građana. Potražnja za stanovima u Busovači raste. Završena je jedna nova stambena zgrada, druga je u završnoj fazi, a planira se izgradnja još dvije kod gradskog parka i u blizini srednjih škola. Ovi projekti donose novi urbani izgled i životni ritam u središtu grada, uz dječju graju i svakodnevni gradski puls. U pripremi je veliki projekat izgradnje nove zgrade Doma zdravlja, za koji je općina Busovača već izdvojila značajna sredstva kroz kupovinu potrebnog zemljišta. Planiran je moderan, funkcionalan objekat sa svim potrebnim sadržajima, koji će objediniti zdravstvene usluge na jednom mjestu. Istovremeno, adaptacija i proširenje policijske stanice osigurat će bolje uslove za rad policijskih službenika i efikasniju uslugu građanima. Busovača je odavno poznata po dobroj kuhinji i gostoprimstvu. Restorani kod Fehre, Oaza, Sunce, Parti, Venecija i Oskar privlače goste iz cijele zemlje i regije, a neke od njih i iz inostranstva. Motel Sunce proširen je sa 11 modernih soba, a hotel Tisa sa sportskim terenima često je popunjen do posljednjeg mjesta.
Planinski lokaliteti Pridolci i Busovačka planina razvijaju se u prave turističke bisere. Zimi privlače skijaše i ljubitelje snijega, a ljeti postaju vazdušna banja i mirno utočište od gradske vreve. Na košarkaškom igralištu za 3x3, kojeg su izgradili Košarkaški klub Busovača i Mješovita srednja škola Busovača, dodatno su postavljene tribine i rasvjeta. Ovaj prostor je sada moderno okupljalište mladih, pogodno i za večernja sportska takmičenja. U više od 20 sportskih klubova u Busovači aktivno se takmiče mladi u nogometu, košarci, odbojci, borilačkim sportovima, streljaštvu, tenisu te drugim različitim sportskim disciplinama. Planinari iz planinarskog društva Tim osvajaju vrhove širom Bosne i Hercegovine i regije. Motoklub Busovača razvija i širi ljubav prema automobilizmu i off-road avanturama, učestvujući i organizirajući međunarodna takmičenja u ovom atraktivnom sportu. Tradicionalni turniri u Kaćunima, Busovači, Lugovima, Katićima i Bukovcima okupljaju hiljade posjetilaca. Osim ovih turnira, redovni su i košarkaški 3x3 turnir, odbojkaški turniri i druga sada već tradicionalna takmičenja. Kultura u Busovači živi kroz brojne manifestacije, međunarodne smotre folklora, bogatstvo različitosti i srce središnje Bosne, večeri sevdaha i narodne muzike, mali akordi, festival kulture, karneval, maskembal, božićni koncert, udruge Uzor, međunarodni off-road rally te pozorišni festival Bufest. Ovi događaji okupljaju publiku iz cijele regije, čuvaju tradiciju i stvaraju nova kulturna sjećanja. U aprilu ove godine na području Busovače sniman je film Testament, nastavak Amaneta, jednog od najgledanijih BH filmova ikada. Snimanje je završeno, a distribucija počinje u oktobru, donoseći gradu još jedan kulturni projekat koji povezuje lokalnu zajednicu i domaće autore. Ohrabrujući su rezultati poslovanja privrednih subjekata koji svoju djelatnost obavljaju u poslovnoj zoni bivšeg privrednog subjekta Medijapan, a posebno onih koji su se odavno odredili kao nosioci privrednog razvoja Busovače. Izvozna orijentacija i stalna ulaganja u nove tehnologije i modernizaciju proizvodnog procesa već odavno su osigurali sigurno tržište izvan granica naše domovine za društva Tamex, Ez, Paleta Plus, Orman, Idex, Grand i mnoge druge. Rezultat takvog poslovanja nije samo osigurano tržište za sve proizvode koji izlaze iz njihovih proizvodnih pogona, već i ono čime se malo koja općina može pohvaliti. Ostvaren visokotrgovinski suficit u kojem je svaka marka uvoza pokrivena sa više od 2 marke izvoza. Osim kompanija koje godinama uspješno egzistiraju na području općine Busovača, svakim danom broj uspješnih malih i većih preduzeća je sve veći, što je također od strateškog interesa za općinu. A postoje i određeni dogovori za dolazak stranih kompanija u Busovaču. Također, u Busovaču su uvijek dobrodošli svi oni koji žele realizovati svoju poslovnu ideju ili biznis, a vrata općine Busovača, nadležnih općinskih službi su uvijek širom otvorena. Koliko građanima Busovače znači rođendan njihove općine, najbolje pokazuju mnogobrojne kulturno-sportske manifestacije, koje su održane ili će se tek održati u povodu Dana općine Busovača.
još jednom, dame i gospodo, Busovke i Busovljaci, svi vi koji volite Busovaču, sretan vam i sretan nam dan općini. Da Bog da ih još dosta ovako dočekali u lijepom zdravlju i raspoloženju i nek nam je Bog na pomoći i da nam bude bolje ako Bog da svima nama zajedno. Hvala vam, živi i zdravi bili. Čestitam dan općine Busovača svim Busovkama i Busovljacima, ma gdje oni bili. Sve ove aktivnosti i projekti rezultat su zajedničkog rada općinskih vlasti, viših nivoa vlasti, privrednika i samih građana. Busovača se svakodnevno razvija kroz privredu, sport, kulturu i zajedništvo. Mirni tokovi rijeka i blage planine čine sliku mjesta u kojem je lijepo živjeti i kojem se uvijek rado vraćamo. Sve prolazi, ali Busovača ostaje i traje, grad sa srcem i pričom koja se nikada neće do kraja ispričati.